I dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. Onkli prema na lekciji serijala škola, znači to je fizika za 8. razred. Dakle, ovo su prizme, sočiva, oko i korekcija vida, optički instrumenti i naelektrisanje. Pa da počnemo. Prizme različitog oblika su važni elementi mnogih optičkih uređaja. Prilikom prolaska kroz prizmu svetlost se prelama ili odbije na dve granične površine. Može se prelamati na dva načina. Svetlost skreće ka normali, odnosno da je beta manje od alfa, a na drugi skreće do normale, beta veće od alfa, odnosno alfa manje od beta. U oba slučaja svetlost skreće prema osnovi prizme kada je indeks prelamanja prizme manje od indeksa prelamanja okoline. Ako svetlost pada normalno na staklenu prizmu, čije su dva ugla po 45 stepeni, iz prizme izlazi u pravcu koji sa upadnim zrakom zaklapa od 90 stepeni. Prelamanje bele svetlosti pri prolasku kroz prizmu. Zrak bele svetlosti pri prolasku kroz prizmu širi se i razlaže u skup svetlosti raznih boja i na ulazu i izlazu iz prizme. Od najmanjeg do najvećeg raspoređuju se nijansi svih boja i izgledaju kao dugine boje. Bela svetlost se sastoji od svetlosti svih boja, indeks prelamanja zavisi od boje, pošto od njega zavisi skretanje svetlosti, najviše skreće ljubičasta, a najmanje crvena. Sočiva su prozirna tela ograničena delovima sfernih površina ili delovima sfernih površina i ravni. Optička osa sočiva, prava na kojoj leže centri sfera koje ograničavaju sočivu, glavna ravan sočiva, ravan koja prolazi kroz krajeve sočiva i centar sočiva, prosječna tačka optičke osi i glavne ravni sočiva. Kada svetlost pada na sočivo, prelama se na ulazu i na izlazu iz njega. Kod tankih sočiva se može pretpostaviti da se svetlost koja na njih pada prelama samo na glavnoj ravnini. Sočiva kod koji su jednaki poluprečnici krivine nazivaju se simetričnim. Sočiva mogu biti dvostruko ispupčena, ravno ispupčena i ispupčeno udubljena. Sabirna sočiva koja zrak je paralelna na optičkoj osi tačku na jednoj osi, to je žiža sočiva. Rasipna sočiva koja zrak je paralelna optičkoj osi rasipa tako da se produžeci rasutih zraka presecaju u jednoj tački, odnosno u žiži sočiva. Žižna daljina F jeste rastojanje između žiži i centra sočiva. Kada je sredina jednaka sa obe strane, žižne daljine su jednake sa obe strane i kada sočiva nisu simetrična. Žižna daljina rasipnih sočiva je negativna. Optička moć sočiva je jednaka recipročnoj vrednosti žižne daljine. Oko i korekcija vida. Oko je složen optički sistem. Na prelamanje svetlosti u oku najviše utiče očno sočivo koje se nalazi iza zenice, ali i takozvano žuto mrljo koje se nalazi na dnu oka. Oko se ponaša kao sabirno sečivo koje daje realan izvrnuti umanjen lik predmeta. Oko ima sposobnost da menja žižnu daljinu sočiva, menjajući mu poluprečnike i krivine mišićima. Bez ikakvog naprezanja zdravo oko jasno vidi na udaljenosti od 25 cm, što se naziva daljina jasnog vida. Najčešće mane oka su kratkovidost i dalekovidost. Kod kratkovidog oka paralelni zraci koji dolazi iz beskonačnosti presecaju ispred žute mrlje, a kod dalekovitog iza. Kratkovidost i dalekovidost mogu imati dva uzroka, deformaciju očnog sočiva ili deformaciju očne jabučice. Ako je očno sočivo previše ispupčeno, oko je kratkovito, ako je previše izduženo, onda je dalekovido. Sa starenjem se očno sočivo izdužuje, pa većina ljudi postaje dalekovida. Kratkovidost usled izdužene jabučice može se sa starenjem poneštiti dalekovidošću usled izdužavanja očnog sočiva. Zbog toga čovjek koji je kratkovid u mladosti može imati normalan vid u stvarnosti. Optički instrumenti. Instrumenti koji primjenom prelamanja i odbijanja svetlosti daju likove predmeta tako da ih jasnije vidimo nego golim okom ili ih možemo zabeležiti na odgovarajući način, nazivaju se optički instrumenti. Lupa služi za uvećavanje bliskih malih ali ne suviše sitnih predmeta. To je sabirno sočivo male žižne daljine. Kao što znamo, kada se predmet nalazi između žiže i lupe, lik je uvećan, uspravan i imaginaran. Kao što smo rekli, čovjekovo oko najjasnije vidi predmet u rastojanju od 25 cm. Da bismo vidjeli što veći ili što bolje predmete, lup treba staviti uz samo oko. Optički mikroskopi služe za posmatranje bliskih sitnih predmeta koji se ne vide golim okom ili lupom. Najjednostavniji mikroskop sastoji se od dva sabirna sočiva. Sočivo je okrenuto ka posmatranom predmetu i naziva se objektiv, a sočivo okrenuto ka oku naziva se okular. Objektiv je sabirno sočivo male žižne daljine koji je dalje realan, izvrnut i uvećan. Ovaj lik se formira ispred okulara tako da se ponaša kao predmet čiji se lik formira u okularu. Mikroskop je podešen tako da se nalazi između žiže i sočiva okulara. Naelektrisanje tela. Davno su ljudi primetili da ćilibar protrljan vunom privlači kosu, krzno, slamke i druga tela.
Kasnije je utvrđeno da slične osobine imaju neka druga tela. Opisane pojave su nazvane električnim, po grčkoj reči za elektron. Za tela koja posle trljanja mogu privlačiti druga tela kaže se da su naelektrisane ili da su dobile neko naelektrisanje. Za tela koja ne ispaljavaju električne osobine kažemo da su neelektrisane ili neutralna. Dužim trljanjem tela se više naelektrišu, to jest privlače druga tela. Naelektrisanje staklene šipke je nazvano pozitivno naelektrisanje, a naelektrisanje ebonitne šipke je nazvano negativno i prema tome postoje dve vrste naelektrisanja, pozitivno plus i negativno minus. Suprotne naelektrisanje se privlače, a ista se odbijaju. Obnavljanje. Šta su prizme? Prizme različitog oblika su važni elementi mnogih optičkih uređaja. Šta se desi kada beli zrak prolazi kroz prizmu? Od najmanjeg do najvećeg skretanja raspoređuju se nijanse svih boja i izgledaju kao dugine boje. Šta su sočiva? To su prozirna tela ograničena delovima sfernih površina. Šta je žižna daljina? To je rastojanje između žiže i centra sočiva. Šta je optička moć? Optička moć sočiva je jednaka recipročnoj vrednosti žižne daljine. Šta je oko? To je složen optički sistem. Kakve mogu biti očne mane? To su kratkovidost i dalekovidost. Kako se može izlečiti kratkovidost u starosti kada se očna jabučica izduži? Koji su optički instrumenti? To su lupa i mikroskop. Za koje tela kažemo da imaju naelektrisanje? Za tela koja kada su protrljena ćelbar privlaču druga tela i kakva naelektrisanja mogu biti pozitivna i negativna. Eto, to bilo to što tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao.